Filipina Angsia. Sini culture and tradition ongkade jotone neklai kebang. To obono borok sia এই বড় ফিল্ম নাই যে স্টোরিটা তো অত্যন্ত দুর্বল এই সময় আগেনি স্টোরিটা খুবই বাইরে এই ওয়ার্ল্ডে সারা সারা পৃথিবীতে তিসাইলানি বাগৈ একটা ইজিনি মাধ্যমে একটা ক্রংসা ফিল্মনি মাধ্যমে নাম্বানি और जे फिल्म फुलुक जाखा आं समय करे जारा को एवं आं नायमान लिया हयतोबा किन्तु आमतोय जे इनिशिएटिव नामानि आबो आं हिन्नाय वन काइंड ऑफ ए मूवमेंट तामनि बागै जे कोनो सोसाइटी समाजनि बरफ आगक थांने नंखाय आबो ताई कुबुं जे लामा जे समाज आगकनानि जाति आगकनानि आबोनो जदि फुवारा नाङो अर्थात एकमप्लिश खाना नाङो और सयक्रम और जारा ओ सयक्रम सैमानि आबोनो ड्रामा सिनेमा पोएट्री बेबा क्लामान भाइसिंगतुई अब सोसाइटी नि हदानि बुसकांगो हायुंनि बुसकांग लांना नांगो अब एक पावरफुल अब बादे कोनो सोशल मुवमेंट नेशनल मुवमेंट सो वानसुक्सि मानिया एजे जोंनि बांला हानि ताखुग्राव फायखा जों साइमानो बांला हाव 1971 नि जे रेवोल्यूशन मूवमेंट बरो हिता साइखा 1952 जे बांला भाषा आपरो पाकिस्तान तमानी आबोनो स्वीकृति दी साबो थैरिखा जे थैरनाय जे बरावराव बरफ कोनो सैकरम बरफ पुया हाय सासा बरफ तंगो छात्र तंगो किन्तु आबो बायनो 1952 होते 1971 विराट मूवमेंट होई कैसा देश आसाइखा तेरे बांग्लादेश वन ऑफ द पॉपुलस कंट्री एवं इकोनॉमिकली कैसा एक वाइब्रेंट कंट्री हिसाब से ये हायुंगो साकनफ नुंगानि बागै बरक आगत दं जों बदिनै अनेक बाना साखा अनेक बरक क्राइसिस लेवल चलायदों बने सेक्रिफाइस बने कमिटमेंट बदिनै सामदांगै दं तै गोबां मथिनै नाटक खायनाय रोजाबनाय मोसानाय बरक बाहायनो ठीक मते बरक गाहामके प्लेटफर्म माया स्पॉन्सरशिप बरक माया तिनि सन्जीव धर्म साहिथांगा बांग्लादेशनि the main problem is financial crisis, economic problem. So no sponsor can agree. Our nation through Mawan Sonai, tin all the maximum tin youth, talented youth, Samar Kutumja. Especially, I would like to give my warm welcome and regard our artists, who came from Assam. In a short sight of film I have seen. That is wonderful, they have performed. The young talented artists we have got. When we in Tripura also have lot of artists. But somehow we cannot progress very fast. It's very slow. That things we have to find out the solution. In which way, in which direction we should go ahead. Tini bersama Muslim Jogodo, Saimano, who are involved in these activities, in this platform, singing, dancing, film. Artist people are always wonderful people. They are engaged, they are always charming people.
tini sing nukha chini borok chini sikla rok kabang ma chini misled ni tongo misguide ni tongo tini aro saram sobo abur no chini film jago ro chini matoi phainai ba chini hai rasam muslim tokene ro chini toi ma phainai just to avoid their activities usagang khnai belai dukhong kha tabo chibarai jago chini sikla ro 150 150 hai tongo drug addict per college thanglia school thanglia na wahin barok ne kobor hai barok mai besaya ma bok khna eklai prai 150 hai chini sikla berisla what a pathetic condition orang se overcome mak nahi chini ibe ani kemana sih tong ani bondo ni jati ro ani bondo gusti ro ani jai gusti ro bondo tong prai 150 hai sarate prai jauh chini baro ro especially chini baro ro tipra saru bisingo drug addicted ini tong oh baro ro bising hai chini muslim gotai phikang klai sport hai chini aro gotai phikang klai jeng baro asate bawi thane tin